empeni foka ensembi se sika wo moja ninti ebefra we mu a kire usuban asese wonda ne di enu nti na hu se sika fo na ma hu se wo musuban no dance sika no wo ninti na ne suban etesa na sa koye yenua bema Ghana former captain number 3 Asamoah Gyan nsem atese ensem bia na watu mienu ntem no de betu dwana nkofo ka se ni sika wo ana se sika enye no adekese bia na enam so matters wodina so ka sa ensem no na ebusa fo mo be kaya se na me kan no na watu mienu ntem no ebra Asamoah Gyan signing on to Legon team no wo ba bontin be yi ne susu boss akrakam mienu pa de to abonta se wo bi anu nia na se wo twa live video kasa de film hia hunya se amanfo a wo mo ni chichi wo ma na wo mo hwe no ne fans and wo mo hwe no ne live program no se hia hunya se wo mbe save na se de bia da wo msiko munya no wo mo hwe ndini nia na se de bia da siketi mi at na wo mo no wo ka na se wo ka kwedi no okobo asori a amanfo ekwa wo mo eto aforibo akese na seed nu akoso offering nu echia second offering nu akotua no asa the tight asa peso na na eko sa no so okobo so kan say sa anyama ni nia ehunhia enti ebe ya wo mu sika no so no wo mu momode na mfa sa sika ni nia enka wo mu savings no wo mfa nto wo mu susu boss na ebreso no mu bia no a diomu ehun so no etia no ta sika pudo no mu tai wo mu no mehu the chance wo mu ankasa wo mu ediem no krapo no within 6 months pe and we yes susu na tese wo de enye sika no na tese wo kan sam no to say na ato amanfo ti matese bebe na aboje no so na no na nam so ma asofo bi super ponti be kasa tia yes dabi Asamoah Gyan oni hu kwan so be kasa sakra na so be kasa nsem no e de ato ni petri because wono edie no do afa so obeye no na tese wo say so won chia tight on to afore e wa so dem no wonye hwe na do be susu e ono no decision hu nya say ono no decision we take no o de be sha manfo so wo so ni su no wo so munya bi because ono enya hu sika ntino no so de hwe wo so munya bi na asofa wo do o make aseti no Reverend Isaac Owusu Bempa eka hu bi na be mu so no prophet kum chacha eka hu bi na asede dodo na o make aseti ni asede wo make aseti se wonye ni onye nisa but fufro atese yenim se nkansem no ati akoda kra obi amosu bi mo fufro bi kra babonte yo no so yo sofo atese wa be kasa tia aye amanfo a wo mu etie Asamoah Gyan futu atese ma fa so edi etu anamoni tichu Christopher ni bi atese wa blame wo mu bi kra so wo mu krampo na enam so ma asafo no egu anase wo mu gu asafo no ni ma se na atese wo kasa nia no ekosusu se Asamoah Gyan no nka yade a nyame honhom na tiri mu a there's no way krampo so ko bebie na no say mistake krampo a wo be kasa asem no na say ye wo money na tiri mu eno na dina so ma ne kasa asem nto ye demon possessed atese we devil possessed le was for enibre a wo de kasa asem no amama je di pa ase ne mpedifo ka say wo okay enibre so asem ehu hia no na Asamoah Gyan akobo so nti ye ngotie se no ka ne nsem no ne ye ba de ka hu bia no masa ade asomu ayo na ko say when they come to the things of the world and normal aye wiase normal no say obi to $100 listen obi to $100 now what they contract tickets now we got sports stadium now we have a football match it doesn't pain the person it doesn't cost the person anything. When people are supporting politics, it doesn't cost them. But when people are supporting the work of God, you have people accusing the person, talking about the person. This is because the world has so much hatred for the church. No wonder they hate Christ. No wonder they crucify Christ. So anything about Christ, people want to crucify it. That is why. So obi by your politician within the space of 4 years was able to sign a 5. People have no problem with the person. So what the car people have no problem with the person. Say footballer what talker no wasifia people are okay when a young journalist within a space of 1 or 2 years now talker people are okay with that journalist. Say journalists when they can say journalists sifia people are okay.
government institution biya will be a when people are living good, people are okay. But when God called a young man, na oyenya juma for 15 years, not on the 16th year, no, say a domono, na onya kaketu ebedema. People have issue with that pastor. Wobeye juma for 20 years. On the 21st year, no, say domono, na obisi fie kura de chanwa. People have issue and profoba is short. This side the say wonimu nyansa, adenti na wo toka, edi amasofo, adenti and wosifie, edi amasofo. Recently, a footballer by the name Asamoah Wabopo, ni yenyina yebo mpaye ma no. Wo wie ye wo bebo Lagos cities. I saw his video. Was say wo tu susu box ukuta no. Wo tu susu. I insulted say why should you go to church and give your offering to a pastor when people who don't have the spirit of God are talking, reject their words. They are agents of God's work. Say talk to me. Obobo no send perform cost stadium ya Bobo when he was a captain no wa part of send perform that sports stadium ya cost sports stadium no na you enter tickets. You see them, Kofo cost stadium na sports stadium I am man o mani age Kofo ye adwuma no ma twa ticket akohwe ball ba wo wie ye no was will be quite sorry to work now doing the juma. That is how the devil Apollo Crawford. Now you what some woman say some of the church members no akasa your enemy to the church to the stand say this some of them join the voice of those people when the church is progressing will be sometimes when the pastor is driving a nice car na ya sorry ba ya e ka sorry ma bi nkura nka sofo tambi nka sofo ho nkyere no na ebusuafo wasofo no ene wakire na adwen no ewo ho no na munim se football se na wasofo no eka kohwe football matches a dey ara ticket eka ho atese obechia ewo ticket stand one ansa na yama okwan ama wewura inside am akohwe football no no wasofo no gina structure se eno krampo no emu hu ne say esiketwetwe a say amanfo nya because football come kran en fa so de bia mo mabrabo enfa enya de bia kran ka o mabrabo ehu ene ebiem so no wo say the susu dia ka say a politicians wa ho draw ewo man mu wo mo ba into politics wo hu na te say infe kakra bebi o krapo endu efie ba kompo na wo si dan akese na sika kese wo flonti cars akese no timano krapo no amanfo hu nka Uba una sofa breaks young man and yankopo friend wa bre ni mojeni aye juma anante from ne na simple benya to two at say aye juma na say after 15 years yankopo nsia na ka ba kopebo na asafo mana wo ma sase wo mani abro mo so for mo kasetia no na uba hu no mo amo na tesa bonti for ate no mo so be so na teto mo boss of na post wo asori ma esika na say we nyina so e dia tonica na tesa wo mu refi kra say 15 years ni wa struggle wo mo nkai ne bre de we nya sa bre no en wo mo edwen kantini nia no eyensem hunu ekekan na wo amanfo so nte be ya amanfo enya isa ekakakeka no na wo mo so a wo mo wo wiase mo kasa de no so no wo mo nya wo mo tie se na be ya eye Kristo so mo betimi akoso no nso no eye calling no nso your friend no nso ejuma anipa eye enunti wo nya so wo mdo mani bre nia abesu eye asore ene asofo eso na ebusafo sofo ne ensem no wokaye no wa wo hwa ewo mu sa se eye asofo no adwumadi a wo mu di se asofo no so ye adwuma no nso esefata ketua se na bible mu krampo ya choro mu so mo esefata ketua no nti ye adwuma se wo mu ya wo mu timi nya ho aketua enti enye ade se enye wan wa se wo be hu so sofo esidan kese wo be hu so sofo atoka anase we bia companies anase enhira na bu no so a wonye sika bebre nya ade se wo fo ne ntu so se ye asafo masika enna ma na edu sa nti se wo kwa asafo mu na te se ye wo ma good messenger na so wo de no na se wo so betwa wo fi na te se enu anu na akwa se o G service na wo chia wo ka enti we do and give and take asem ti we nya asem chinchina bia ese amanfo ema wo mani embre ho sa na wo so hu na adan hu ne se asofu djuma enye djuma ensem we ya twenwo manso akofo ka ba ne niam no we bisa ehun se wo sofo no so we ye wo gina ho kasa we didi anase wo nidi ye no we didi a ekwan ben so ene wo nya aduane di ye na wo kasa wo tu wo fo
wo kasa wo solve problems awari sem bebre kopi omenim efutuo a wo mu de ma manfa obi wo kra po nya kra kasa ebre no oha na ofem ko ye kunu na te so sofo gina tutu ne fo no efutuo nya ye wo mu no so no a enam so ma ne sesa na agye wo nkunu no so no osofo no kwa na enti won kosa se ene krampo ye bre isu krampo ye counselors a wo muti eye offices a wo ko okra koma so kra wa se na ono nye Kristo no won kan to no so Kristo ni o se ene dum ye wo certificate bon office so ura okra for consultation kra per hour wuchi a wo kanti sa asofo bom mode ni wo mu nye adwuma sei dia na chese wo mo kati across on all the areas about bossa no mo so mo se fata se wo mbenya sika na se wo mo so ebe enya eye nyama ma nipa enya hoto ana eno na nsema ese se wo mbisa ho nti ebisa for me de ma no ebe si ha se wo so adwenche no bomodi ana fasum yen e wo comment section na ebiem so share video we on all social media platforms follow your Instagram, Twitter so at @tumagh_ Facebook @tumagh na na ma owusu a enim de nyame ya adoma e be de ehia bi matramo